Diorang akan launch X-Wedge. X-Wedge tu kompetitor kepada Harley Davidson, guys. Jadi aku juga pengguna Harley Davidson, pengguna Tegar Harley Davidson. Aku akan membuat video X-Wedge tu bila dia lancarkan nanti dari perspektif owner Harley Davidson, bukanlah reviewer. Jadi kalau korang nak tengok lebih detail tentang spek ke apa, korang boleh tengok video-video daripada Carreta, daripada Roka Rocky, Poltan, Mekanika, Pandu Laju, semua tu reviewer Tegar. Memang dia akan review very detail on spec semua. Tapi aku memberi pendapat daripada owner. Okay guys, ini dia X-Wedge guys. X-Wedge kompetitor pada Harley Davidson. Apa, nanti aku review. Kita hari ni bukan datang untuk ni, aku bagi preview je. Aku akan review ni nantilah. Nanti bila diorang lancarkan X-Wedge ni, aku akan datang pakai baju Harley Davidson. Kalau aku tak dijemput, aku redah. Ini memang betul-betul tri-glide ya guys. Tok, belakang dia besar. Tak nampak dalam tu. Saya bagi diorang review dulu. Ini motor yang akan lawan Street Glide. Ini motor yang akan lawan Fat Boy. Tri-Glide ada kat sana tadi aku tunjuk. Dengan satu lagi tu bukan kompetitor kepada Harley lah. Mungkin akan ramai orang kecam aku, ni bukan kompetitor kepada Harley. Tapi tak apa, diorang copy Harley tak apa. Yang penting kita ada more choice. Ini semua akan memeriahkan industri pemotoran Malaysia. Okay guys, not bad touch screen ni. Touch screen. Ada kamera. Tak tahulah depan belakang ke tak. Depan belakang guys, kamera. Okay, apa lagi ada? Image, file management. Okay, ada map guys. Biasa, ini biasa. Radio. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the news and in my mind, all I hear is news. Di motor berat
pun H-Step undercover dengan lagu dalam Maybach. Tidak kayak bos tingkat paling apex. Di talentku di Tonglol dan cariku di Mayfair. Merata di bumi yang dulu mereka kata lepek. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke Guys, sampai Mae Hong Son. Sekarang pukul 12.30. Tadi buat apa lah juga daripada Mesariang juga tadi rasa pukul 11. Ok guys, nak jangan gambar. Ok guys, dah sampai ke Mae Hong Son Chamber of Commerce. Finally, yes. Lagi nak makan, isi minyak, jalan Lipai. Okay, kita settle kat Chamber of Commerce, ambil sertifikat, dah isi minyak, PTP, Mae Hong Son. Lepas ni pergi makan jap, lepas tu gerak Lipai. Bajet nak gerak pukul 2.